Litafanĩrio taũni-inĩ ya Ngũbũ kaunti-inĩ ya Meru itanya ari kuhunjia bata wa thayũ. O mwaria hinyĩrĩirie bata wa gũthingatithia thayũ mbere na thutha wa ithurano na makĩria mũno kũrĩ andũ ethĩ arĩa nĩo kaingĩ marahũthĩrwo nĩ ateti gũtuthũra ngahĩha hĩndĩ ya kambeini. Na hata baada ya tarehe 9 tunatangaza amani kwa anga ya Kenya, kwa anga ya Meru, kwa anga ya Ngũbũ, kwa jina la Yesu. Tusikuwe na siasa ambazo tutapea watoto pombe, tusitoe pesa kufanya watu wapigane. Kwa hivyo sisi kama wanasiasa tumekubali na tumeambia Mungu atusaidie. Tukue vile tumeombewa, tumeangiri na tukainua mikono yetu, tukasema ya kwamba tutakuwa wanasiasa ambao ni wa kuaminika, hatutakuwa na vurugu, hatutakuwa na vita. Igogo na iniriri ateti moritio maunire tunwa twa Waithĩgĩ na njĩra ya gwĩthemana na mĩario ya rũmena ona mĩario ĩrĩa ĩngĩcũgĩra ngũĩ rĩrĩa marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũmatha kura matũra-inĩ. Sote tuna jukumu ya kuweka amani. Na ndivyo kama vile umeona tumeombea wanasiasa wale wanaomba viti. Umeona tuja wamwagia mafuta kwa sababu tunaamini ya kwamba wote ni demokrasia, wao watafute kura, lakini mmoja wao ndiye atachukua hiyo kile kiti. Na kwa hivyo tungeomba ya kwamba kama unapokuja kuomba kura, weka amani. Amwe arĩa mekinyĩtie mahoya-inĩ maya nĩ ahũri a biacara arĩa maugĩte nĩ mahutagio na njĩra nene rĩrĩa biacara ciao ciathũkangio kumana na ngahĩha, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte meranĩre gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũhunjia thayũ. Inakosekana katika mji wowote ule, wale wanaathirika wakiwa wa kwanza ni wanabiashara, kwa sababu maduka yao ndio inaporwa, mahoteli yao ndio inaporwa, na pia wale wako na magari ndio inapigwa mawe. Kwa sababu wakati tunaomba, tukiomba tuwe na amani, yule anapata faida ya kwanza ni mwanabiashara. Kwa hivyo makanisa tuendelee kuomba wakati huu, na hata kura sikiisha after 9th ya August tuendelee kuomba zaidi, kwa sababu tunahitaji amani leo, siku ya uchaguzi na hata baadaye. Mahoya maya matafanĩtio thikũ 21 mbere ya gĩthurano kĩnene, kanitha ciothe ikĩhinyĩrĩrio gũthio na mbere na kũhoera bũrũri nĩguo gũtikanonekane ngũĩ thutha wa ithurano. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambũi wa Macharia.